Alhamdulillah. Tengirin sareng sami bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Malam niki kembali tiang pelingkem terkumpulan sida Allah di dalam majelis Al-Anis. Al-Anis niki artin adalah batur kanca. Mudah-mudahan dengan pengiringan tiang pelingkem di majelis Al-Anis niki ya jadi batur, ya jadi kanca, ya jadi temin tiang pelingkem lema dalam kubur sampai lema li akhirat. Amin ya rabbal. Wassalatu wassalamu ala sahibil qalbin nafis. Kemudian tengiring bersolawat dan salam tiba di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak memiliki hati sak paling suci. Wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lin nabi muqarrabun wa jalis. Kemudian tengiring enda bersolawat selain tiba di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengiring enda bersolawat tiba keluarga dan pengiring-pengiring beliau para sahabat radhiyallahu anhum. هذا المجلس الحمد لله شرف وعظم ومجد إن شاء الله بتسميته واستشارة سيدي وسندي وغوثي وملاذي القطب الغوث أبو بكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهور حفظه الله ورعاه. Jadi majelis niki dibentuk atau ditunjuk majelis niki dengan isyarat Guru mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Mudah-mudahan dengan berkat izin daripada Al-Habib Abu Bakar Masyhur yang pelingkim tijan berkah di dalam majelis niki. Amin ya rabbal alamin. Jazallah al-akh Sufyan الذي أخذ اقتبس النور من شيخنا وأستاذنا هذا الحبيب أبو بكر العدني. هذا أعجوبة الزمان. العدني أبو بكر بن علي المشهور العدني أعجوبة دكتور الأمة مفكر الإسلامي العظيم القطب بعد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur sabaru nggih sakniki murid gambar niki merupakan titisan pewaris ilmu, pewaris wilayah, pewaris kewalian daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Beliau adalah dantun di si para wali. Okay. Wali niki arak tingkatan. Okay. Nah, arak jadi raja wali niki sekek le dunia. Beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf dan makin turun tiba beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. InsyaAllah beliau merupakan biaran guru tiang pelingkim. Setiap tiang pelingkim melingkir di majelis niki, beliau mendatangkan pandangan beliau ke tempat ini. Mudah-mudahan tiang pelingkim maradua beliau sabaru dican berkat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. أنا عندما أتيت إلى هنا نويت زيارة الحبيب أبو بكر المشهور الله يشهد. نويت زيارة العدني إلى هنا لأن لا يؤسسوا شيء ولا يسموا أي مجلس إلا وهم أرواحهم حاضرة إن شاء الله. Jadi beliau bahasan baru kenyakan sak lumbar niki niat adalah ziarah di Pak Habib Abu Bakar Masyhur. Kembik nangkam beliau berniat ziarah di Pak Habib Abu Bakar padahal niki goa ayat lumbar. Habib Abu Bakar ni kiamat. Ya bahasan beliau adalah saya yakin tu majelis ale goa sehingga Habib Abu Bakar perane api, Habib Abu Bakar ngepe izin, reden Habib Abu Bakar, pandangan Habib Abu Bakar, inayan Habib Abu Bakar, arak le majelis niki, ya ampun niat beliau adik sa ziarah tiba Habib Abu Bakar Masyhur. وأنتم كذلك إن شاء الله هذا المجلس يعقد أسبوعيا. إذا أتيتم إلى هنا فأتوا لزيارة الحبيب بكر المشهور أبو بكر العدني يحقق الله لكم النيات إن شاء الله والمقاصد فإن روحه حاضرة ومخيمة في هذا المجلس المبارك. Jadi tiang pelingkih mendah yubasan beliau pesan beliau. Kanya kada sahadir lumbar majelis niki dan niatan ziarah tiba Al-Habib Abu Bakar Masyhur sehingga beliau niki wali beli. Nggih, jadi lamun tiang pelingkim niat tujuh dengan soleh, niat tiang pelingkim jarajak wali, ya tican keberkatan wali dengan soleh niki sini Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء المشايخ
أمثال الحبيب أبو بكر لا يؤسس شيء إلا وفيه نفع للأمة إلى يوم الدين لا ينقطع مدده وبركته. Jadi dengan soleh mar Habib Abu Bakar masyhur niki bahasan beliau ndek nek pina sopuk majelis ndek nek dirian sopuk majelis kecuali insyaallah bahasan beliau doang pendatang manfaat sampai lewat julu kiamat ndek nek putus manfaat berkat cara li tau niki amin ya rabbal. ماذا نكتبس من هذه المجالس؟ نكتبس حب الله وحب رسوله وحب الأولياء. Jadi bahasan beliau Nabi setiap lagi mau le majelis niki. Nggih. Ndek daerah mau ta materi le dunia le majelis marah niki. Saya tiang pelengkem tijan sida Allah. Yang pertama adalah cinta kepada sida Allah. Yang kedua cinta kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang ketelun yang pelengkem cinta tiba dengan soleh para wali-wali di sida Allah Subhanahu wa taala. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب على المنبر فدخل عليه أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ فأسكتوا الرجل إلى أن ينزل النبي من على المنبر فنزل النبي قال من السائل عن الساعة؟ Suatu waktu kenyakan khutbah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyekan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua arak dengan datang, dengan pedalaman, dengan gawah sampai ke tahun adat. Dan ke tahun adat dalam artian adalah kenyakan khutbah Rasulullah dia selalu berketuan. Ya Rasulullah pira anak kiamat. Ya Rasulullah pira anak kiamat. Ya Rasulullah pira anak kiamat. Sehingga disyaratan si para sahabat ada yang sepi sehingga Rasulullah nyekan khutbah. Nah, seluaran khutbah Rasulullah, selesai khutbah Rasulullah yang pelikat Rasulullah. B. Saya baru berketuan pirana kiamat. Saya berketuan kiamat baru manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل عن الساعة؟ من السائل؟ ماذا تريد من الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ Kemudian berketuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Saya baru berketuan pirana kiamat. Saya berketuan tentang kiamat baru. Apa yang bersiapan? Cara jama-jama kenoa saya berketuan pirana kiamat. Apa yang sanggon? Apa bersiapan yang berdaitkan ke kiamat? Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال ما أعددت لها كثرة صلاة ولا كثرة صيام أصلي الفرائض وأصوم رمضان فقط وما أزيد ولا أنقص إلا أنني أحب الله ورسوله. قال النبي أبشر المرء مع من أحب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. Jadi menurut ketuan dengan sahabat ketuan baru apa besipan jadi kiamat kebani nesa berketuan manik Rasulullah. Menjawab dengan niki enggih ya Rasulullah. Lamun tanah ketuan sango jangan tenarak sangon tangi Rasulullah. Sekedar tak sembahyang fardu, sekedar tak puasa fardu, puasa wajib. Nen tenarak sunah ya Rasulullah. Nen tenarak kewalan tutup wajib doang. Cuma ya Rasulullah, enggak berdoa tang dalam hati tang adalah cinta di paplege. Cinta tang di paplege enggak doang jadi modal tang ya Rasulullah. Nabi jawab Rasulullah, oh lamun menuja kebiam kabar gembira. Lemak le jaluk kiamat, kamu kumpulan kanca saya sabe deman. Lamun deman di Rasulullah, aku kanca kumpulan. Lagu naudzubillah, lamun deman ojok dengan lengek, maka dengan lengek kanca kumpulan. قال سيدنا أنس بن مالك ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. Jadi sahabat Anas bin Malik salah satu perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling luwih bebasa. Ndek tuah dengah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling bedemen isi hadis niki. Dengan sahabat selaput cinta di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak modal nek bedait kanca di kiamat. والإمام الغزالي
يقول لو مات الرجل بين الركن والمقام في الكعبة، لو مات وعبد الله 70 سنة ومات بين الركن والمقام لم يحشر إلا مع من قلبه أحب. Jadi di dunia niki kan arah tahu sa paling solah. Tahu sa paling solah niki adalah li Ka'bah. Di Ka'bah niki antara rukn kanca maqam. Bucu-bucu niki ya nggih. Andin tun mati. Nggih. Niki kan tahu sa paling solah. Ndik nyari jaminan. Bahasa Imam Al-Ghazali ya langsung tambah surga di Majatu Makkah, tujulung Ka'bah tahun mati. Lagu Nabi tersediam sida Allah ati. Lamun salah bendeman, salah kanjeng ada kumpulan. Salah lain ada tamat. Lagu lamun lengek le dalam hati. Di Majat julun Ka'bah tahun mati, ndik menjamin. Maka lengek kanjeng ada kumpulan sida Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Al-Imam Al-Jailani قالوا أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأحب الصحابة أجمعين وأحب الأولياء وأسأل الله أن يحشرني في زمرتهم آمين اللهم آمين. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya bahasa ya. Kanyakan salih julun jamaah ya bahasan aku bercinta Rasulullah, bersayang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, selaput para sahabat, selaput dengan soleh, selaput bektunas, selaput bersayang dengan harapan mudah-mudahan lemah ia akan jadi kumpulan di syurga. Bahasa mudah-mudahan tiap legem endah termasuk dengan satu kumpulan iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iring para sahabat, iring selaput dengan soleh di syurga. Amin ya rabbal. الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا النبي ففازوا في الدنيا وفي الآخرة. Jadi para sahabat niki selaput nenten narak santai sayang ti para Rasulullah. Sehingga para sahabat niki beruntung baik di dunia maupun di akhirat. أساس الدين، أساس النجاح، أساس الفوز في الدنيا والآخرة أن تحب الله ورسوله. Jadi bahasan beliau, namun tiap pelengem kayun sukses. Nabi pun tak tiap pelengem sukses. Nabi jaruan usaha tiap pelengem. Nabi jaruan pemetak tiap pelengem. Lamun demi sukses, baik di dunia makin sampai di akhirat. Kuncin adalah yang pertama cinta kepada Sida Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi, ya manik di sida Allah di dalam Al-Quran. Ya janji di sida Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Lamun tiap linggih ngaku cinta kepada sida Allah, maka saat pertama adalah harus tiap linggih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi cinta di sida Allah, cinta di Nabi Muhammad ini dia bawa terpisah. Sehingga lamun doa cinta di sida Allah, cinta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tampunan selaput dosa tiap legem sida Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kana Nabi yakhtubu ila jid'i shajarah. زي هذه الشجرة يخطب عليها الجمعة. فقالوا يا رسول الله أنا أبني لك منبر. قال ابنوا منبر. فعندما بنوا المنبر صعد النبي وإذا بالأنين صياح يصيح زي الولد الصغير. من هذا؟ سكت النبي من على المنبر يصيح من هذا؟ قال يا رسول الله الجذع. جماد. الجذع جماد ولا لا؟ الجذع جماد أيها الإخوان. Bahasan beliau di zaman-zaman permulaan agama Islam, kenyakan sa khutbah Rasulullah nenten nara mimbar. Lulun kayu marak niki, lulun kurma,
Ya tak berselanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enten arep mimbar. Kemudian wasak luwe dengan Islam, seri luwe dengan agama Islam. Para sahabat niki ngosul di Rasulullah, ya Rasulullah nunas tapi nak mimbar. Adik atasan tak ada melinggih sehingga dengan saling muri jawaan mau berdengar. Oh, aneh bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir tepinaan mimbar Rasulullah. Mana tepinaan mimbar Rasulullah? Lulus kurma sak layak mulai tahun berselanggar Rasulullah tergeser. Ndik ada segulan cuma tergeser doang. Menun tergeser lulun kurma niki. Taek Rasulullah tiba mimbar niki arah telu tingkatan mimbar Rasulullah. Taek tingkatan pertama, kedua, ketelun. Suara kanak kodik nangis. Marah satu contoh ni si baru beliau. Marah suara kanak kodik nangis. Seri belik suara. Di Rasulullah dong pirengan, di Rasulullah dong dengar. Lagu selaput jamaah Jumat waktu nikah, selaput dengar arak suara kanak kodik nangis. Sain mbe oleh suku. Ternyata sak nangis adalah kayu kurma sabar. Ya bahasa beliau kayu. Ndek bodoh beweh lagu tahun nangis. سمعتوا نزل النبي من على المنبر وأخذ الجذع واحتضنه وكان يكلمه كأنه يكلم بشر. اسمع المحبة عند الجماد أحب رسول الله فكان يأخذه ويسكته ويشاوره وكأن له أذن فسكت الجذع فقال يا رسول الله ما الذي حدث؟ جذع. قال إنه اشتاق إلي وخيرته بين أمرين إما أن يكون منبرا إما أن يكون جذعا يبقى منبر وأبقى عليه وإما أن يكون جذعا في الجنة إلى يوم الدين. قال فاختار أن يكون معي في الجنة فقطعوه ودفنوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi menun nangis lulun kurma niki seri belik suara entunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Rasulullah. Nggih. Lumbar lulun kurma niki mun tekapong si Rasulullah. Tegoap. Marah dengan goap manusia. Tegoap sampai seri kode sampai sepi lulun kurban niki. Menun sepi lulun kurban niki tetegan si Rasulullah mutalawan ngeraos. Nggih, seakan-akan nggih marah entan dengan ngeraos wasilah. Marah entan dengan hibur dengan sedih. Marah entan hibur dengan sanya nangis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu Rasulullah ndek tengah. Nggih, napis entan berjawab dalam kurma niki sehingga berkeduan para sahabat. Ya Rasulullah, Nabi bahasa anda baru sakan kurma. Jadi kurma seni bahasa Rasulullah nangis sedih lalu sebab pisah kajaku. Kangen ojok aku, kangen engkah tekadu si aku, ya si iro, ya si nasi. Nah, mukbeh ketawaran dua pilihan bahasa. Tane ya talak atau tetap jari mimbar bahasa beliau ataupun ya talak nana ya kuburam nana dan lemak kamu saya jari lulun kurma di dalam surga sampai selama-lama aku kancan itu baru ke dalam kurma. Pilih ering pelenggih ya Rasulullah dalam surga. Aniki bahasa beliau lulun kurma bahasa tiap pelenggih makalah, tiap pelenggih sabdai angan, tiap pelenggih sabdai perasaan, tegeng Nabi jaruan angan tiap pelenggih, berembe ketegeng angan tiap pelenggih, berembe keras angan tiap pelenggih, sekalah ndik tahu cinta tiba Rasulullah kalah isi lulun kurma. قال سيدنا أنس بن مالك أيها المؤمنون يا أيها الناس أجذع
أجماد يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبنا لا تحن إلى النبي. Kayak bahasa Anas bin Malik Sabaru. Ya ma'syarun nas, wahai manusia, bahasa lelon kayu dia berduyati, lagu sayang di para Rasulullah, rindu di para Rasulullah. Mesti daripada saya berduyati apa beda tunah, apa beda sayang sampai dia lupa di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الجمال حيوان كان إذا ثار الجمل لم يسكنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يرى النبي يسكن ويهدأ يطأطأ رأسه. Lamun li antara tiang pleng nggih. Lamun ngamuk jaran saya bani rapat. Ipin. Nggih. Salahin si Ipin marah bani rapat. Niki jaran. Mudah bayangan nih unte ngamuk. Muka pelik nonte niki. Saya nak bani rapat landung Ipin di bani rapat. Lagu waktu lahir di zaman Rasulullah arah unte ngamuk di darat dengan bani rapat. Selapu ben seda. Lagu menun serius Rasulullah di zaman. Langsung nondok unte niki. Di bani ngamuk menun serius Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج وكانت السيدة عائشة تخيط الثوب تخيط على المصباح فانطفأ المصباح وأظلمت الغرفة فأخذت تبحث عن الإبرة ما وجدت الإبرة فدخل النبي إلى الغرفة أضاء نور النبي فأخذت الإبرة على نور وجهه فقالت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. قال الويل لمن لم يرني يا عائشة. قالت ومن ذا الذي لا يراك؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sepuk malam Siti Aisyah berjahit jauh ke benang, cara berjahit jauh ke benang. Kenyakan sabih, kenyakan sak petok isi Siti Aisyah, terik jauh. Waktu nikah cara zaman lain dia kecopok kadu. Ketiup bisi angin mati dia. Sehingga bendor isi Siti Aisyah tahu jauh bisa terik. Aran jadi terik tiba semen. Terik tiba tanah, terik tiba kelepok. Ya sakalalah boyak si Rasulullah jauh mungkin Siti Aisyah dan ini dait. Kadinde kenyakan rauh Rasulullah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntama Rasulullah bersinar ruangan ini. Gedeng Siti Aisyah bersinar. Kalah sinar diles 10 satu suap. Sehingga menuntama Rasulullah langsung bau seriuk jauh niki si Siti Aisyah. Solat sademak jauh niki yang membebasa Siti Aisyah. Ya Rasulullah, betapa terang sinarmu, betapa indah wajahmu ya Rasulullah. Lagu Nabi manik Rasulullah, au Aisyah kamu nane tahu di kita aku. Lagu lemak arah umat kan dia tahu ya kita aku. Timak jak lemak di dalam syurga dia tahu ya kita aku. Sehingga tinjau Siti Aisyah ya Rasulullah saya sendiri. Saya taharaman nek boya plenggem ya Rasulullah. Dengan sandi tahu kita aku adalah dengan bersolawat munia dia milu bersolawat. Na'udzubillahi min اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. ذات يوم دخل النبي إلى المسجد فقام الصحابة استقبال فقال النبي لا تقوموا اجلسوا الأفضل. اليوم الثاني دخل النبي إلى المسجد والصحابة يريدوا أن يقوموا يستقبلوا النبي فامتثلوا الأمر. فقام سيدنا حسان بن ثابت فقال لهم ما لكم؟ قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له حس وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. صلى الله عليه وسلم.
Suatu waktu bahasa beliau endah tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah masjid. Menutama Rasulullah sahabat niki nganjeng. Barang tadi beliau nganjeng baru sambut beliau. Nabi manik Rasulullah tokor. Jadi repot-repot manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selapu para sahabat niki melinggi. Marah lema'ar utaman malik Rasulullah. Menunek nganjeng ingat perintah Rasulullah. Dia nebengan nganjeng. Cuma ada sekek sahabat sang nganjeng. Hasan olah Hasan. Sayyidina Hasan bin Thabit mesak nganjeng. Sehingga selapu para sahabat niki ngilang. Sili nganjeng angkat dia kedong-kedong. Bahasa dengan gua. Mana kedong di sili pada nganjeng. Tokon. Tapi bahasa Hasan bin Thabit, kamu sadari dengan jogang bahasa. Manusia agung, manusia paling mulia, ia datang angkatan disambut. Tetun, nggih. Nah biaran kanya kecak temanikan niki harus temati lagu lamun marah Rasulullah datang jogang dan nganjeng, jogang dan disambut, jogang dan dihormati mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخذ النبي الجبة وألبسها حسان بن ثابت وقال اللهم أيد حسان بروح القدس بجبريل. نعم. Sehingga menurut nganjang Sayyidina Hasan bin Thabit bila jubah ci Rasulullah pasangan tiba Hasan bin Thabit cenga mesak ngerti mesak bede ate sadadu cinta sayang tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga doa ya Allah membelain Hasan dekawal si malaikat Jibril bahasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba Sayyidina Hasan bin Thabit. إذن هذه المجالس هي التي تشوقنا إلى النبي. Jadi berbentan yang pelinggih abdi rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang di Rasulullah tentu cara adalah tergirang-girang demen-demen nggih tetap hadir majelis-majelis ilmu maraniki. عندما نحضر إليها نحضر إن شاء الله لزيارة النبي وزيارة الأولياء وزيارة العدني إن شاء الله يحصل الله لنا المقصود. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Jadi bahasan beliau lemak lamun dah hadir di majelis-majelis maraniki bahasan pesan beliau. Saya pertama niatan. Ini sekedar lumbar ngaji doang, laku dan niatan ziarah tiba Rasulullah sallallahu alaihi. Niat ziarah tiba dengan soleh. Niat ziarah tiba salam ulama insyaallah niat tiap lagi mantakabula sudah Allah Subhanahu wa taala. نحن نقول في المولد يا نبي سلام عليه ولا عليك؟ عليك للمخاطب للموجود. السلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. إذا نحن نسلم على من؟ على الحاضر. كاف الخطاب السلام عليك في الصلاة عندما نصلي ايش نقول؟ السلام عليك. السلام عليه. السلام على النبي. السلام عليك الموجود. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله عليه. السلام عليك للمخاطب الموجود. Kenyakan saya baca maulid, kenyakan saya baca berjanji marah sabaru bahasa. Contoh adalah sabaru terbaca ya Nabi salam alaika. Alaika niki kaf terakhir. Kaf niki artinya adalah engkau. Kamu cara jamak-jamak. Ya Nabi, wahai Nabi salam. Marah dan yang paling besar. Imamna أن من أتى به والحبيب محمد الأدار يقول أن من أتى به في شهر رجب 70 مرة كتب الله له حسن الخاتمة. أستغفر الله هذا الجلال والإكرام
Astaghfirullah dzal jalali wal ikram من جميع الذنوب min jami'i dhunubi والآثام wal atham. أستغفر الله Astaghfirullah بالجلال والإكرام dzal jalali wal ikram من جميع الذنوب min jami'i dhunubi والآثام wal atham. أستغفر الله Astaghfirullah بالجلال والإكرام dzal jalali من جميع الذنوب min jami'i dhunubi والآثام wal atham. اللهم اغفر لي Allahumma ighfir li وارحمني warhamni وتب علي وتب alayya. اللهم اغفر لي Allahumma ighfir li وارحمني warhamni وتب علي وتب alayya. اللهم اغفر لي Allahumma ighfir li وارحمني warhamni وتب علي. وتب alayya. قال العلماء من أتى بها 70 مرة كتب الله له حسن الخاتمة في رجب. Oke, dari terombok hadiah tiba tiang pelengkem, dari amalan tiang pelengkem, dari kalu-alu tiang pelengkem malam niki. Bahwasanya di dalam bulan Rajab niki bulan istighfar. Nah, baru niki jadi sirah, jadi cara tiang pelengkem baca istighfar. Saya terbaca isi Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, guru di Syekh Bakar Sabaru. Nakib lafaz astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Dan ini kibasan beliau terbaca 70 kali bilang jelu. Sampai saya baca istighfar niki 70 kali ndik nikmati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Apal dah bende? Apal dah bende? Lama dende apal lama aru insyaallah dibuka oleh YouTube arah. Ditulis itu kena Majelis Al Anis. Lagu dende lupa subscribe. Ya, lama aru le YouTube insyaallah bangga tuan sejila. Film YouTube insyaallah. Gaya bahasa dende sini doang subscribe sekeluarga bahasa. الله يبارك في أخينا سفيان إن شاء الله. آمين. يبارك إخواننا أصحاب المكلة هؤلاء. آمين. هذا حبايبنا أخذوا عن الحب بكر ونظروا إليه. بارك اللهم في الحاضرين والحاضرات. والذي أتى في المولد إن شاء الله والذي أقام المولد والذي مهتم بمجلس الأنيس الله يجعله في أنس إن شاء الله. يا الله. يجعله في بركة دائما وأبدا يا رب العالمين. آمين. كذلك نداوم إن شاء الله عليه. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك لأخينا سفيان ويبارك لنا في هذا المجلس المبارك. يطيل الله عمر الحبيب أبو بكر العدني. اللهم اشفه من شفاك. الحبيب بكر العدني مريض، نسأل الله أن يمن بالعافية والشفاء وطولة العمر له يا رب العالمين. خذ من أعمارنا وأعطه عمره. لا إله إلا خذ من أعمارنا إليه يا رب العالمين. احفظه وأطل عمره في رضاك وفي طاعتك يا الله. يا رب العالمين. بارك في الحاضرين أجمعين. آمين. اللهم بارك في الحاضرين. آمين. وبارك في الحاضرات. آمين. واجعله مجلسا مبارك. آمين. يا رب العالمين اقدق علينا النور آمين. والسر والبركة. آمين. اللهم بوجاهة النبي. اللهم بسر النبي والعدني. آمين. اللهم بسر النبي والعدني. آمين. اللهم بسر النبي والعدني. آمين. واحشرنا في زمرة النبي والعدني. آمين. واجعلنا والحاضرين من مراتهم وعين العناية. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. أصلح قلوبنا. أصلح نياتنا. أطل عمر مشايخنا أجمعين. اجعل هذا المجلس عامرا إلى يوم الدين. اجعل فيه النفع للخاص والعام. اجعل الراعي إليه النبي والقائم عليه عبد القادر بن أحمد والمنظم له روح الحبيب العدني أبو بكر العدني حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. يا رب العالمين اللهم انظر إلى جميع الحاضرين. آمين يا الله. نظرة تصلح بها القوالب والقلوب. آمين يا الله. نظرة تصلح بها القوالب والقلوب. نظرة بها تغفر الذنوب. نظرة بها تكشف الكروب. نظرة بها تستر العيوب يا رب العالمين. سبحانك ربنا ولك إليك المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا ini bulan Rajab yang mulia, bulan bertemu dan berdoa, bulan bertaubat para hamba pada Allah yang Maha Esa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Hadirin wal hadirat, serta mulia sida Allah, alhamdulillah sampai selesai nasihat-nasihat dari si beliau. Intin adalah terkirim beraja. Ya, hadits sak dulah, hadits sak sayang di sini Nabi Muhammad. Ya, saya ngajak beliau lah Nabi Muhammad, saya lemak tolong dia beli. Ya. Beliau lah Nabi Muhammad, saya tahu bantu dia beli. Ya. Dijajari saat dia melingkir berjuang makin belum tentu. Dengan toak salai dibani tiram jaga dia melingkir
belum tentu atau jaga tiang pelengim lemah di jelo kiamat. Saya tiang pelengim harapan lamun dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta di Nabi Muhammad niki marak mahne. Pertolongan di sini Nabi Muhammad di tiang pelengim niki marak besi berani. Arak je cinta tiang pelengim harun rapat. Seri belik cinta, seri jelam tiang pelengim. Tertolong di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andil dinarak cinta di para Rasulullah. Kira-kira bilangan anak datang magnet niki. Bilangan tiap lagi mak tertolong si Nabi Muhammad. Bilangan tiap lagi mak terbantu si Nabi Muhammad. Bilangan tiap lagi mak tertanduk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan, miliaran umat Nabi Muhammad lemah munafik kira-kira setiap lagi tertanduk lamun dinarak cinta tiap lagi di beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling beruntung di dunia ini adalah dengan searak cinta di Nabi Muhammad. Dia dengan yang paling luik bangkat, dia dengan yang paling luik sampi, dia dengan yang paling luik perusahaan, dia dengan yang paling luik saldo kepeng li ATM. Lalu dengan yang paling bahagia adalah lemah dengan yang paling beli cinta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maradoan baru beliau di akhir majelis niki tiap lenggem dican berkah sidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiap lenggem berkat pengiringan niki dican cinta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat pengiringan tiap lenggem malam niki aru tiap lenggem tertanduk, aru tiap lenggem kenal, aru tiap lenggem tertolong era sidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal insyaallah lepas terbedai malik nggih ngiring nunas daripada beli di sini Allah ada beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selaku ulama-ulama guru-guru tiang belengem selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua nendah tiang belengem baru ada sademan gawe sak solah-solah. Terkhusus bahasa beliau baru di dalam doa adalah ada setiap belengem girang hadir majelis, hadir pengajian, ia jadi sangon tiap lagi lemak le jelo kiamat. Ia jadi tolong, ia jadi dengan tiap lagi oleh tambah kubur sampai lemak. Ya, tambah tiap lagi dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah lemak haru jadwal pengajian khusus jamaah ini insyaallah seluaran asar. Mula jak beliau hadir lagu dia mau. Ya, sampai arah acara beliau sampai jelo Kemis insyaallah lemak arah temuan yang saya datang mudah-mudahan tiap lagi selalu bisa sehat afiat sida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi insyaallah makin tengiring tutup ya para pengiringan sebiasa bersalam tiap lagi cukup kadu hati ya insyaallah lamun hati kanji hati berdait ya nggih ya taman sampai lemak jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Untuk biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.